Halo, assalamualaikum. Nuronyo, kamu di kampus University British Columbia di Vancouver. Universitasnya adalah salah satu universitas terbaik di dunia, Lemboi 2 di Kanada. Di sini di kalau ni awak maintenance mandum. Jadi kamu renovation menyebabkan tengok asrama Unicorn Dorm to student. Let's go inside. Ya, tadi dah kamu dalam nak awaknya tengah kerja. Let's go. Ya, tak ada awaknya tengah kerja. Awak kerja mancanegara, ada dari Mexico, Brazil, Aceh, Kanada. Itu security cukup tegak. Harus nak dan student-student yang kali-kali come on. No need to speak with the student advisor. Okay? UBC, Universitas British Columbia. Hello. Smile. Your guy on videos. Hi, how are you, sir? Good morning. Today we're doing a renovation. Morning. Yeah. This is a student. No, this is not a student. No student. I am student. This is student, huh? Yeah. You're engineer. Depan bermusik. Ya, musiko. How are you today? ¿Cómo estás? Good you? Muy bien. That's Spanish. From Spain. That's from Spain. And they are all students. See, we need to repair the walls. Before we do painting. So, good morning. This is Ari. Hi. Yeah, one of the student too. Yeah, everybody is student here. They this is summer break. They do some job. Pada dia bukan hari pulang. I need to speak my language. Okay. Nyawa mandu mana sikula. Nyawa yang kan tapo. Yang mat video yang kan ane ikula. Jadi mungkin punya summer break. Untuk repair rumah anik kula. Nyo tempat tinggal anik kula jadi kain pinah. Jadi minggu ke-1 baru kita membalik kali di renovation. Nyo untuk wardrobe anik kula itu tinggal. Nyo kali mentok. Nyo lagi yang sistem cara kerja mentok. Baru spray the ceiling. ¿Cómo estás? Good morning. ¿Cómo estás? Selamat bunga punya saja. Good morning. Good morning. Yes. Muy bien. Escobar. Look. I'm not lying. This is Escobar. You know, awak ron tepu menduk Escobar, right? Escobar is Al Patron. This is Escobar. Look, one more time. Escobar painting, okay? Escobar painting, mayana perlu untuk you cek rumah, call this number 778 ya 778, that's number. Okay. I will talk to Ari little bit English little bit. Hello Ari. Yeah, you repair the wall. See, even she's a student, she repair the walls, everything, right? Let's go upstairs. We're gonna go check upstairs. One other student up there. Okay, bye Escobar. Bye. See you. Have a good day. You too. Nak tabung grup ke kita tingkat 7 lah. Manyo karena dalam fasilitas mahasiswa memang hidup pakai mask. Dalam fasilitas mahasiswa. Ini dalam ruangan dalam ni. Okey, coba tingkat 7 lah awaknya satu grup. Okay, let's see when we get. Hello, Ryan. Ada University British Columbia. Where are you? Yang Pak Nyo salah satu student cik. Ya, Nyo salah satu student. Say something.
Malay. Nyo setengah tidur student karena mungkin tuum, nyo ka samar penyebab nyo kali libur sekolah. Jadi pre pula berarti kami dapat lebih lah baju. Bela ke bayar tadi. Jadi kita pengen tu. Putra kan kerja tu nyo, putra kan pupuk ino selama ino tu nyo kali je. Dia sebagai security jadi untuk sign in, sign out. Nampak tanya kali tanya. Where is Umar? Okay, ya tak kerti Umar. Yang si Umar nan lagi awak tanya nak tapi je awak Mexico. Oh Umar. Pak Umar, where is Umar? Tinggi. No, please don't first. Umar? No. Omar on the corner about. You know him? Ganang-ganang sulit kita nanti Asmit, Vaisnap, Pratam, gabung you know. Oh, India. Ya India, Pide, mana? Pide, Asmit. Dia Muslim. Vaisnap. This is Umar. Dia awak Mexico, benar juga Umar. Hai Umar, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Very good. Very good, very good. Muy bien, muy bien. What do you do here, Umar? You spray the ceiling? Yeah. Come in. Dari suasananya dan tu Bandung. Ini adalah tempat Preparing there. ya. Ini spray the ceiling Bandung. Yang kamar-kamar ni pula kali tak balik Bandung. Supaya ni pula di balik. Asrama Kalaga Bandung. Ini lebih kurang nabur ini sekitar berapa bulan? Tertu 80 bed. It's gonna be done today, yeah? Yes. Can you speak in Spanish? It's gonna be done today. Hoy termino aquí. Hoy termino que. Nama di PKIG berarti lurunya. Done today, ya? Dan today. Okay, this Hoy is termino. or termino. Mañana or termino. Hoy termino. Okay, this is on the other building. Okay, see all the celebrities here. Is yours working for painting? This is all student. Yeah. You see all student. They have summer break now. They just come work for us to make some money. Hey, the security, come here. Security. That's security behind the doors. Yeah. Okay. Bye. This is not student. This is the father of the student. Not like me. We're getting old, buddy. Yeah. But over there is all student working for us. Nah, you got true helper, Mbak. Hey, boy. True barang. Plastik dengan balet. Hey, boy. What did you just say to me? What did you say? Hey, look at here. I said hello, boss. I'm not your boss. Yeah. Oh yeah. For 8 hours, yes. I am your boss. That's true. Yeah. Outside of 8 hours, I cannot boss you. I cannot boss you no more. Oh my god. Cuba nanti kamu bahasa saja lah. Malah tu. Bahasa Aceh, Hanaji. Iban cara hanaji long pernah awaknya bahasa Aceh. Ayalon, anak pernah long bahasa Aceh. Ayalon pegang, anak bayar bahasa Aceh. Canada. Hana long pegang lagi. Ayalon pegang ya. Abang long pegang ya. Pegang anak bayar bahasa Aceh. Pegang ju. That's good. Pegang hana bayar bahasa Aceh. Cuba. And then mama long pegang. Long anak bahasa Aceh. Ayalon, the mama long. Haji pernah long bahasa Aceh. Ayalon pernah long anak bayar bahasa Aceh. Okay. Mama long na pernah. Long kaji bahasa Aceh macam mana? Kaji bahasa Aceh bacut mentang. Ino kibat mentang je bahasa Aceh kupok tu. Ni pegang apa jelas-jelas je bahasa Aceh mentang. Kamu kira wah. Kamu kelido je. Bentuk. Hoi, imeri lah tu tu. Kau doli dia betul. Cok doli ya, ni kat barang ke building yo. Student housing. Ni kampus Ryan. Ya, nampak nyo bak kampus. Terus barang. Kaperno student. Ya, lagi nyala kedok. That's more easy kan? Nyala kedok Harvard. Nyo kali siapa? 2 bulan.
tinale dua bode. Nyo yang tengah Jino bekerja. Ya. Ya ikut dulu lah. Kamayangnya ngancel ya. Ya. Man kuncinya nama? Oh, jom ada kunci bawa. Okey. Okey boy. What? Aku jai kula jamu nang ngerti jai kula. Never stop school. Okey, kita naik tamang dalam tingkat tabati. Mustama Manas, let's say you're going to be done today in Spanish. Yang Spanish. En Spanish. Hoy. Hoy termino. Today done. Today done. Hoy termino. Hoy Jadi termino. The ceiling. hoy termino the ceiling. Berarti Hoy termino el techo. hoy termino el techo. Uronyo li mandu. In Spanish. Termasuk Yeah. ceiling binti-binti. Jadi kaji lamanan kalian kegiatan kamu di kampus University British Columbia. Kaji lamanan. Assalamualaikum.